Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Ingdeng Sirkep Education Awareness Kam Felicitation Program Rong Helantimong Arong Along Ketalon Pon. Risonim Soning Isidorang, Ove Kimi Apan Ing Thor Pon Lonang, Rong Ru Paklar Pon Lonang Pu Athe Pian Ponsi, Dena Rong Helantimong Arong Risonim Soateran Ahin Pen, Penengan, Ingdeng Sirkep Education Awareness Kam Felicitation Program Kepaman Pon. Bang swamai chengjiaprang rong khelantimung arong risonim soateran mepu govin milik ahin pensi lama bangjar pon lapet rong khelantimung arong karlitang abang phu bang phiatu maphan kachikimo milor sitame kai ponsi mai pangcheng ponlo bang swamai long manpeng alohi pen pokhila ingtipi jorbi sing rong phar lapen rong khelantimung arong asar khonsing timung pen chenglo penang an rong ara tatum chetong dun si ing samjen pen bang swamai pachun pon Sirkep Anglong ladang rong khelang Sony Sabaterang atung awareness pelapen felicitation program ni phang chapapon ni serong pilo ladak pen theklong go jo ladak talent tumlo lapen la alang itu mantame laso amai pacun bono bolang itu mate choro pacun itu ane mate rong also barosi itu mesen lo lang itu man encouragement itu lo pote lang itu name lam seang song cari malang to ani hangko lapen rong mantame ka develop itu masih than ka chimung mai kenang sot itu hodai ma por dawe tame no na sona lang itu por gedeng bot ning sambo ning sarong pilo la si mo ke bang gilang ta ani tame la sona program ma bang alang tum deng bonsi la rong tame paching thor mate tum chithan chimung mate belak belaga agia saman hangsi itu bigis sore chipachoi long lo te itu an so se angsong mate misera tawar dam ji pangsi ni mathana non la kapathui hin nangli hin pena sapsu non vigi mi tumhan kapathui hin ko ana chingthur poneng lan non ko an chi chingthur pon ba mala so putha ka sapsu Kelang lo patsuai hin bang itu patit olang sang tegam long football bang ya kado memang apang mandame to kom mon samya kapre ka game sa dolang pacu dam tang kami asam itu olympic kami game bang total 20 above game do mon sami itu district ke game olong saling pacu nong baki do pig lang gaming point suppose lang ta pacu nong delo to se sopen ni tame healthy sa hin menang to kado be agi jume pen 2018 kami international medal wonder pen kami di la so aku bang responsible dolo ko pen cengpon pen kami itu mosomar tum talent dopi ka sot training bi kon pen pacu asam youth olympic kami lagi tum ke thamang deng long dun lo na sa talent do itu se kado ka peta itu kar tum bang risiko hedi itu talent do se kado peta wang nang lang wang si itu la sport na hin pada mi tu ka prang ipan bori kon bon nang lang as ni li wani pan wani sedang Dhendaghat long Mirjeng College long Ingdeng Hini Freshers Meet ke Paman Pon. Lakha kripli korkan thi angkang along kido Dhendaghat long Mirjeng College long aningkan bangason thak si pining le thota Ingdeng Hini Freshers Meet mate Ingdeng isi first year lo Charlie atum aphan karchua sai sitami kedeng pon. Bang swamaya long aluhi pachini pon long Mirjeng College principal Bibison Rongpi ahin bensi aluhi pachini pon. Aluhi aman pen kache tongdun lakha kripli korkan thi constituency MSC mati Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Surjo Rongphar Karbi Anglong Autonomous Council EM Billy Mohan Khaklari Karbi Anglong Autonomous Council EM Sivasis Biswas Honorable Pro Vice Councillor Assam University Difu Campus Lapen Lo Charlie Atum Lapen Manpeng Kedo Atum Chetongdun si Maya Long RDP Dun Lapen ajo cultural night mati lunkan amalin tami bipon lunkan amalin along lunsepo lunsipi sami nitu timungpi thare sonjet ronghang samson ingtia tum sidami chetongdon lapen ajo Mr Freshers Miss Freshers ta chepate pon labang solong Mr Freshers along mohen kilingsi chepahai ponlo lapen lunsepo sonjet ronghang ahin pensi nong e sitami pipajer pon Lapen Miss Freshers along Jurmoni Gorsi Chepahai Ponlo Lunsepi Nitu Timong Pi ahin pensi nong esitami Bipajer Ponlo Lapen Lutun Amalin along Nitu pen Sonjet Ronghang Lun Chethak Lun Ponsi Ajo Apor Rat Aphan Anin Parong Tekang Lason si Long Mirjeng College along Ingdeng Hini Freshers Meet Ing Samjin pen Pachun Pon Samilang so pen Long Bamon Ingti Karbi Anglong News Ini kan alam kemang je pun so tulis sepuluh
residence of the month. Ultimately, long term money. Once in a row, we get that rather Salam ini, ini belum kok, nanti lekor si les anba semua begitu ada kira-kira yang degree mana Rongmong ve along socheng thenta mondol committee asai he mesian ben ki kim kerang ponji aphan long eke sompon. Phaikuni ni phai trok siar ni rongmong ve along socheng thenta mondol committee asai he mesian ben ki kim kerang ponji aphan long eke som amai kedeng pon. Bang swamai long kolom sing teron ahin pen mai che phahim phupon. Bang swamai long alohiaman pen MAC Karbi Anglong Autonomous Council sangpi kache rong pipi chetong dun si bang so mondol committee asai he mesian ben ki kim kerang pon thekji aphan BD sore pen khatte kang. Rongmong ve pen Jona Singh tiso Karbi Anglong News. Coba itu, pini nang tum dak socheng henta mondol committee sai hem ki kimji apan dak helong ege sompon sebab so tong ege sompon aku thak lam the sini thangang ege ba Sosial media akan semakin berkurang ini along tim tak itu masih Dr. Tuliram Donghang instruction of Igloje November 1 tarikh pen ladak along tim konstituensi sikame mondol komiti hem anujok som lagi asi halak suarni militum somun ida si asi siap kimia misi militum dak sekeng hanta mondol komiti anujok abang angte bangso saya bang ke mentumen tong pangcheng ponik jine ini pensi pangceng ponik lah teh ini pen pangceng pono lah sila mistri tumpan cingkilo langtung ke ando ajir pading sini labang ke mistri tumo porno dapat mbelek apa kayak ini rada mondol komiti asai hem kimlong bante anu jok kesemlong hot ini tum sar Dr. Tuliram Donghang alang lipan nilitum mondol komiti ya himpen curi gila akhirnya nilitum apaan poisa alang li ya himpen si paslak tapi igla non aku pasti aku nilitum chief minister ta nilitum apaan cicari gila alang li ya himpen ta dos lak nak pijip pasti laso si nilitum pini pen pangceng lah si kumaan ke nilitum ke patang pon dia pan ke nilitum papra iko Atima MP election na prang so ahem tu pining kuripon lang. Lakha krisi lang pher constituency ke parlo hidi lang ve ita bheta arong along APHL se atupen lam klar kachi pipon. Phaikuni ni phai trok siar ni hidi lang ve ita bheta arong along APHL ex candidate lapen lemra pen atumpen monjer taropi pherang ke thek no kaning je alam ke aho kali puse lam klar chipipon. Lasinon APHL ex candidate ki pupon alam thele arjupon iksina. Volongko maji pen mukrang terang Karbi Anglong News. Chok lama. Tonte piniladak ni itu APSLC Langher constituency ahin pen ni itu pini tong sekot pen perang ke tumpan kicu papon ke alam ke lapu hello alam ke
ke dam tang ninia prang monjir tarupi yutum APSLC phan anong nang ke yu dunji ta so bidilang no nang ke claim dun ta so putha la pen ke pini la bang social media long yutum ahok pe da ke bang mang ke monjir tarupi phan le yutum lam klar bi pigali APSLC tu phan alangli nang che rai dun thap APSLC punang che parya dun thap posi yutum APSLC tu phan si lam klar gi pi monjir tarupi CM tuliram rong hang long ke dam comment pele tu lam klar gi pidu ne kam tari alang li dam tami dam de tami alang li tangka chuan tami chuan e tami nili tu ma tangka takali pe nili tu phan thak nang rovok ve la pe alang ke nili tu ma party muni takali tasi nili tu APSLC phat alang hada social media long alang chi pinda neta lang pher constituency long dihin rimbang abang thulo usia lang li hadak social media long alang li ke chipi la sila bangke dihin rimbang kali alang li ke lang pher constituency long ke ajat ar putawi la sia lang li bang APSLC pusia dak rata tu phapa mang puta la si ni tum ke central committee long talang li phangke ponpe la pen ke constituency committee long da ponpe la pen non LA long tali tum non 10 tarik si ni li tum ke chingwai la non tarik ke la si alang li ke la hello Nilitum APSLC pha na pa mang hudun ya phat nilimen pen social media long alang li wang lo nili phanang sorsa pen alang tum ali chuan lo alam ke pa do ke nili pen nili phanang sorsa pen alam si amuka lang pher constituency president ke kahe no aot ke lang no la pen ke lang li illegal pini sinang pulo tinili illegal ot ke lang no ulutang te alang ni piklang nang yi alang li nang piklang nang yi la hello nang li nang ot kelang no ke kumani hem wokak chong hudam det ulutang te wokak chong hudam det punon kumani hem chainong chong hudam det pu chainong chong hudam det punang paklang no la paklang thek thesi ot kelang no aning ke